Tlesta r-restawr tal-Vara Mirakoluża u Nkurunata ta' San Giuseppe Ix-Xieħ meqjuma fis-Santwarju Nazzjonali ta' San Giuseppe fir-Rabat. Din hija l-eqdem statwa ta' San Giuseppe antika madwar 500 sena u li ngħatat donazzjoni hekk kif l-istorja tgħid li l-istatwa kienet parti minn bastiment tal-Kavallieri. Ir-rettur tal-Arċikonfraternità ta' San Giuseppe, Anthony Qasa, tkellem magħna dwar x'wassal lill-Arċikonfraternità biex tirrestawra l-istatwa ta' San Giuseppe Ix-Xieħ. Mill-ewwel ħadna il-prekawzjonijiet meħtieġa għaliex hija statwa prezzjuża, statwa devota u statwa popolari ħafna wkoll. Allura mill-ewwel ħadna interess sabiex din l-istatwa tiġi kemm jista' jkun restawrata b'mod mill-aktar professjonali biex tibqa' titgawda għal futur. Il-kumpanija Atelier del Restauro kienet responsabbli mir-restawr bir-restawratriċi Marija Grazia Zenzani li tkellmet magħna fuq is-sejbiet saljenti ta' dan il-proċess. What we did during this restoration process, it was like for sure a lot of consolidation of the gesso and the pictorial layer because it was heavily damaged. And we decided to reach the level of Giuseppe Farrugia. So we went back to the gilding of the 1957 and also to the polychromy of the 1957. That means that during our cleaning process we uncover 4 levels of overpaintings and for baby Jesus as well. But it's said that the baby Jesus that St. Joseph has got in his hand is it's a later addition. Ir-restawr ġie inawgurat il-ġimgħa filgħaxija permezz ta' programm ta' mużika sagra fil-Katedral tal-Imdina mill-banda Lill-Adam u l-Koro Bel Canto. Fost il-mużika li ndaqqet kien hemm l-innu l-kbir lil San Giuseppe, mużika ta' Surmast Muscat ta' Zoppardi u versi tal-Avukat George Zammit. Dan kien inkiteb fl-okkażjoni tal-inkurunazzjoni tal-istess vara 55 sen ilu. L-Arċikonfraternità se tilqa' lura din il-vara devota fil-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġiesu il-Ħadd li ġej. Il-programm se jibda b'purċissjoni li toħroġ mill-Katedral Metropolitan tal-Imdina akkumpanjata mill-banda Lill-Adam. Il-festi ta' tmiem il-ġimgħa se jwasslu lir-Rabtin għat-19 ta' Marzu, il-festa tal-Patriarka San Giuseppe.